One say suffer dear, and yet is so cold and one say it into Cosia, a ya ultimate the cause of opinion, say suffer seen to Conano. Now one cause suffer power with me bo bidia, David, and yan number so. So funny that is a much in the two. Abusiafo ya ma obi biara kwa aba edeba too GH so sade munimu no yetu ye hu egu montene so na ye namo ana chesensem no ne ekọ na ye de ebra mu na ye nyina no ye nim oman Ghana mu ha ensem wo sese ye bebetu odwa ede fa Nigel Gaisie ho eye prophet asem na meka woni eye ne landlady a wanya mfie 70 years wo mo ntokoi a ebeto social media ma obi aka na dwen ede fa ho no ene ye sanso abepie mu ewe ye kumasi asonoma so eno aye ne eye Nanamusi eba behwehwe ho nkomo esansa sesansem eba na eye asofo ho nsem a ye gi asofo adwenkyere na afensu ya sanso abawuram na nananom so adwenkyere a wo mo de be maye ne so ye dia ye adwuma enti na dia ho nsensem na ye beka se enti so wo ye osofo na obi ehye wobufuo sesan a wo se wutimi retaliate anasa wo ka wono tum na wo gyan ni nyina ede manyame ni nyina no eye anyamesom no se de ye ka se enye mre na nyamre ba kokora ni nyina na ka ho eno nti se be ye betumi ate nsem we ase no moma ye ntwe ho sima pa ye ba ye de nkomo na ebe sese so Medofo mesanso ema wakwa babie mu edeba too GH so sade yensem no etie na ensem ewo mu no monka me ho Nanamusi ewo me nchen ewo ha na ye ne no emfa nkomo no ensese so na ye mu wakwa badeba too GH so sister hoye nyame adom na mo so e se ye ka se nyame adom so mo je so sen ye jisu dusa ai no kire sen nyame adom na bi yeda se Nanamusi na enei sade ensem aba ewo my Ghana mu a obi a che na dwen e fa prophet Nigel Gaisie ene ne fiewura ho sa wo hwe ntokwa ne sade esi hyase sade ntokwa no na nipa eboni din wonyai a wonyai no wo hwe mu emfitiase ne kosie we ye na osofo de sebisa na sese ko no edema no na David won say sofo de enya ti se ko bu la lo won say ntokwasi a eya utimi di cause of opinion say sofo sin to kona no na wan kasa sofo pa utimi bu obi dia David enya na mra kwan so sofo ne de ti se mu chini tu say sofo enya na kasa ye wakoji aduro na odi ye sofo djuma no enya nyame dia ke nyame dia pa untimi emfa wo sanka nipa no we na ye tumi na odi ye na tumi ni ha no ene nti na otimi bone landlord asumpa na enya na mra kwan so no wow Nanamusi wo ka asem se enye nyame honhom na wode ye adwuma na wakoje aduro na wo mo ko aya asone so koje aduro no yetimi mo mo sa amra na se beduru bebe mo ababu obi ana David won say ono ane dia no ha no o se nyame obi wo kwaji aduro bi a enya aduro pa na nipa no o se obi wo mpa aduro pa na ma na o de aduro bi a ebe ha nipa etimi man wa kaza wa adwene ti se o be bodam o timi yes fa bodan djuma na enya mre kwan so wa ko bu obi o se obi ti utimi bu obi na o mo se yamfa nko sofo no na sofo no ke je enfie no emma so for timi o se Jesus enya sa no we say Jesus yes no David won sa enya nyame djuma nti na odi yes amra ti so mo chi ne tumpa yan chi ne ntum na chese ne wu kan kusu wo yan chi ne ntum ni mu se ye hwa ebra Yesu eduru bia ya na wo mo ton ade e wa sori fie no e ma ne bufu ye e ma ne twen aba ye nyina no ye kan nsem na wo de bo wo na so twen aba no wa fa mu obia eno na se atie si adifo ni mu a wo mu sua na David won say Yesu ankasa owura ayi no mo dia mu no mo di ye dwoma mo toton ne ma no wanfa abanka obi opushi ne ma no ye de egu no mo hu say ya punishment na Yesu ye de edi mo enye say wa kwacho obi David enye sa na Yesu ye we ni de enya na mra kwan so a wa kasa sofo panyin pa otimi ko obi sum David na wu obi sum no hwan na obetimi akọ asore dan say yen ye ade a
ebe manipan kambo sa utimi kanya me sa me fa eno so enya kura na say nyina no o my Ghana mu no yenim se de abufuo tie abufuo no wo ba wo nkra wo betia na sa bewura na se wo ye niema sabi ensem fata se de wo ka se enya mra kwa so no na che sa posifo ni na se wo no wo aban mu akase na se wo beto na so wo besia di no asia ti se me a mo Nanamusi die mi ti amana sa yi ni dia mi mfa ncha sofo no mi mfa ncha no because ti se ya mra kwan so u be obi timi si ni fie na wa betina fie wo sofo penyini pa o timi ko tena osore dan ma bom pa ya manipa na wo timi to bi sum dia sister enya na mra kwan so enya ne mra kwan so abusuafo se de yensem no ekono ye Nanamusi kire mu enya mra kwan so na munyina no mo ne me be ya dwene ya ne twi no emu enhya dante enu ti ye de be fra na ya kapoto kasa no ekakra nu ti ebrei se wo hwe me na wo pese wo ne Nanamusi ebompu ni mpu na afa nu ti mi fra na chese wo de ne number e ba betudwa na enkomo no ekoso no ye betimi de poto kakra afa mu enti se de me kan me sa de kopoto na wo mo atimi atene me kan as beloved. If you are watching me right now, we are speaking to Nanamusi. She's a very good woman who deals in herbs. She's a good woman. If you want to know her, if you want to know more about her, she'll put her number on the screen and then you call her. If you want to speak to her, somebody wants to contact her, she'll give out the number for you to know how and when to meet her. Nanamusi, viewers are watching you. They want to know your number. So please drop your number for them. Okay, I want to drop my number on the screen. Now, my number is 054 93 64648. That's my number. Again. 054 93 64648. 054 693 64648. Wow. Nanamusi, I can see a medicine here. It is Nana Adepa Powerful Diabetes and Stroke Medicine. Sa edro we na made air king. Obetumi akire ye mu kakra ezan se wo bi wo hono mu a wo hu ni sa na wo hu ni se ya tronjro ye bebre na aguso na nso wo nhya dante ase se na obesi akire ye mu edi efa o se diabetes adro diabetes so ye ni ma bebre obi wo timi sisi uti se nkuro ebi timi ma wo nan apro so diabetes so timi chinipa na wo so atiti se wo HIV mu wona mu se wo yare AIDS no na nya diabetes ye nema bebre so me Nanamusi diabetes aduro we ye mfa ndi agro be fam number no na frame o frame so ye ntafo o frame na wanyame a ye metaba ko na ye de epic factor no metaba ko no so na ye de akowura ko pepe nduro ne ye de embra me ntina ne meta onti me nchan no so where your diabetes, this one is for diabetes. Okay. You know nowadays diabetes is very dangerous. Okay. Come and take this diabetes. You know nowadays diabetes is very dangerous. You know something, it will look like rashes. And now you will be growing slim. Oh, okay. Come and take my diabetes, Nanamusi diabetes. Sambisi. Why the diabetes wa? Ni na bemti ya sick diabetes atunu ngomna ye wona wa sikribara. Sikribara. Ni na hantara funa yeta a chin akame amana sobunye. Warik diabetes tima. Fa call mam kapama. Ya mam chinchiriga to amana na ndi call. Mbora msambis fa. Nyamwa dik number. Nanamusi wants to tell everybody that it is powerful diabetes medicine. So if you are a diabetic person, when you take this medicine, you are going to heal. And the symptoms of you being a diabetic patient, you will grow lean. You will get rashes on your skin. Yes, that was what she wanted to say. So we are moving on to a different medicine here. This is powerful big penis, an increase of sperm power. What about this medicine? What can you say about it? Where you are quatindin dia duro. Okay. Ya ka kotindin obi wa ne kotin swa obi su wa jene ne su okwa hwia na wa hwie obi wa su ne kotin enye tintin upese ye kase upese ye tintin gramo bra Nanamusi Herbal Traditional Center warik team an sambi ga nyo ye yo bere team
Fanda tu yora ya bere fanda ta ya hanka sigira warik tima nchingin to use lo bange titima ya team la ton tarangomna. Come and take this one is what very powerful, is strong enlargement. If you want your penis to be strong, if you want your penis to be you go for the journey for long. Come and take Nanamusi herbal traditional medicine. Go and use it and see. Nanamusi herbal traditional medicine. If you want to get a big penis, if you want to last long in bed, if you want your lady to be happy with you, it is all about powerful big penis and increase of sperm power. When you take this medicine, it's going to help you. When you take this medicine, your girlfriend is not going to leave you. She will stick by you and then do whatever you want for you. That is all what Nanamusi wants to say. Beloved, let's move on to a different medicine here. I have cocoa and waste medicine. Nanamusi is going to talk a lot about it, so please, let's hear. Nanamusi, what can you say about this medicine? One say cocoa no. Cocoa timima ukoti na wu. Hey. Cocoa su timima ba unya feelings. Oh, okay, cocoa no. Cocoa timima ba uni be mada unya feelings. Etimi hawi obi wa ni sisi obi wa posta na niama na nima yakọ eni nyina ya cocoa symptoms. So wo hu na wa hu say sisi ade meto na wo keka wani a be fa ko mu Nanamusi cocoa aduro no koye de ko yusu obi wa ko toilet a na o ko ni moja obe sai toilet na ti say wa mezreti be fa Nanamusi obi tusu otimi ko ni padon on timi ntina na wa chia no ewo no bi wo fifiti say pania esiu so a untimi ntina enja wo ho okay ti say wo tina chia ho msambi si cocoa duro le tono ntara cocoa la tono bonti chabaka wari ke ni na benta cocoa bulem ni na den ka bunne ni na den na banta ni zakamne wari cocoa duro tintin to use. My brother and my sister, come and take this past medicine. This one is powerful past medicine. And this one too is herbal. It's not for you go to drugstore and go and buy. No, this one is herbal medicine. Come and buy. This one is for cocoa pass. Cocoa pals. That is, Nanamusi wants to say that if you have cocoa, you won't even feel honey. You will feel honey for you to invite somebody to come to you. But if you have cocoa in your system, there is nothing like feeling honey. You wouldn't feel anything. You'll be like a woman, a girl walking alongside. Nobody will call you. And then even you wouldn't even feel for sex. So you will just be there and then experiencing things like you've menstruated. Sometimes when you visit the lavatory, people might think you've menstruated, but it is never menstruation. It is cocoa. So if you get in touch with Nanamusi, she's going to help you solve all that problems. She's going to help you take every sickness away from you. That is all what she wants to say. Nana say, let's move on to this medicine. I want you to explain it further. Because cocoa and waste medicine, are they the same? Because you can suffer from cocoa and at the same time waist pains. Can you take this medicine to cure the two diseases? Enema sisi yare no. Cocoa enema usisi eya we so fa cocoa aduro na ebetima ma usisi na ye de ajai. Obi wa so ye normal ni sisi yare ye we no so aduro wo. Ba cocoa na hawo na wo husi afifiru. Na wuya uhu. Be fa Nanamusi ye de aduro no na ko yusu na wo be hu. Okay. Cocoa and waste medicine. Viewers, if you are watching me and then you want to get more insight about this medicine, kindly pass your comments through the comment section. Nanamusi is here. She will explain more to you. Yeah, Nanamusi, let's move on to this medicine again. It's the powerful diabetes and stroke medicine. Viewers are watching us. Some people are suffering from diabetes, but they are not aware. Some people are suffering from stroke. They might think it's HIV. So what are the symptoms for them to know that, no, this is not HIV. This is stroke. This is not sugar. This is diabetes. This is not this. Explain to us. We want to know the symptoms of somebody who is suffering from diabetes and then stroke. Who said diabetes? Diabetes na ye kana. Where no symptoms say ba. Betima ma wona ye titiriti. Obi wo so a ohu enya active. Okay. Ana ohu aye moto. Bi wo so obehu se kuro be sisi no. Odidi kura obeka se no so ti. Obi wo so odun so tentem.
obi odonso ntenten na symptoms no. Okay. U sorry a churu tisia na wa donso u dwana untimi nda na ajo. Uda ubedun so be 1000. Unnim de how symptoms of LD diabetes ni ye de eba. Diabetes no sugar no ko high pe. E di asembe ba. So sugar no su ko high. Obe hu se dun so no 10 one no su okura dun so na eba. Any symptoms of diabetes na stroke ne so. Stroke no so won say stroke ye yare boni ekum nipa ejope. Obi wa u sorry ye exercise ye exercise no na hu say wu ye be hu say joint no wu ye say no enko biem u joint no nko na hu say sisi de asame ba ana wu sorry wani betima ye wa su betima ye o ya esa wu say nini na so no join together wu say obi wa na ni ye na wu say okasa na no ye de chia kakra wo be hu a team na chese kojo to na wa ye stroke no. So I know yare bona mentina se masa yare no how obra be fa Nanamusi ye de bo nipa ye duro no so ye de powerful. Eti Nanamusi, can we trust this medicine? Ye betumi agye di say Nanamusi aduro we no ebeboa atimi akio sa ebetimi akio ma duro na ye me nana na edi aduro ni ye de edi ma Yesu ye ntafo so me nana de aduro ni ma me no na omudi mi ko wuram tumi ni be fa mi ko wuram so odi mi ko wuram no na ave na me ba fie na mo mi na no mo se ti se mi yesa hunhuma aduma no so enenti na mi se den mi ntimi mfa aduro ni mfa mboa mi nkwati se me di ye de eboa amanfo nyina na me fa na chese Nanamusi afi na wa kire yase se honhom no ebefa wo ede wo ko wuram e na mo ko kire wo sa na ti se be ya wo de beboa o my God nti yo anya ye beda ase pa na se si ya no so no big penis no afi na wo bi twam a wa ba beto so enti no sanso fa ye wuram biemu na ye nhwade on se kwatindindi sisi amba ya no ya pede agina so wo boyfriend na wontimi mpushi ana wo unu ne da ya na wahwiem won se enya maybe ba ne nya ne feelings na be ma ne dia na ye de aba enye ube hu se ba no ope okra be ka se be ma we dia me ne ntimi ntina because ntimi mama ni nje so wu ya be ma wona ngina so ma wu ya strong na hu se usu ya be ma ampa obi wa utimi kofie na de ba ne be ma ntoko untimi mbisa uba chire obe kwa hwe ya be ma no onko etimi sa ya ware obi wa kura ni kunu pie ba aduanu kura wa ma no nsuo kura de be jore kura be problem because of ontimi ko nanim so be fa Nanamusi e ba mane so pese obe gina so ache bra u pese o kwatin so ya tintin bra obi wo so ye wa abi u di bennom ahia no unu ba ne da na wo bo sisise na kwatin na ye de e woro e ba ebe woro de o pe bia ne tintin na de o pe no ebe woro sa na watu won se ya duro no so e ya pango eni fununu eno nentini na ye ka ho na hahamba na ye strong big penis no so ba nye ti say ye ko na bi we no ye pongo wo se pongo wo yi ni kwatina ejina su funugu su wo yi ni dia na ejina su eno na ye di ka ho na ye di gu hahamba na ye ye strong enlargement no oba okukura fa duro na obehu se empa eno kure Nanamusi sumindi ntro me nana na ye aduro ni ye de Yesu ya ko wuram no omuko kire ma na me si dabi ti se me de aduro ni ye de eboa me yonku nipa so no so nya ne hu to
Nanamusi. Hey, and Pennyfo said there are so many ways to kill a cat. So ye bet to me at trust or na yet to me at shrem. Will be one more was shying. What ye? A bio pursue who no quanya ye faso. Ye Timmy a yes, son ye may say and no way in army and son I abo boson. Nini na ye noa. Ye de Fredrian and I de Frasamana. One say make adrowe. Ut me the frank quine. And chiri utimi di freti utimi di fre koko na wa ye de wanom koko aduro no saa utimi di freti ye de anom utimi di fra nkwan abankato nkwan na nkwan na abenkwan na wa de ye de anom utimi di ye nsohie su na wa ye de na wanom enchiri ti se obi wa ama aduro wa chiri nkuruma chiri de powerful herbal medicines na ye de chire mo anti insunsan so bia emma so effect bia ni so debi effect bia ni ma aduro no we nya hospital yo na we say ma take overdose debi overdose debi we wono mbro so okra na hwinsi wo say kwatindin aduro no pese gina so a u satri ba kono fa kro utimi u ya di guma no ma kwatine de o pa bia udi gudi ahimu a udi guti a obetima ano udi gu koko so a obetima ano ewa bra tea ni koko ni nyina there is a little sugar in it ebeye so tea no uya tea leaf a won say tea leaf uya memfa sugar nka ha okay mika tea no obi wa obetima kohwe milk ayua di sugar na wo di afra na wano afi akire na wo be kakaka asam uye tilif no di fa tilif no gunsuom uwia tilif no na wasa duro ne ye de egum na wano manka se kofa uye oti shepe no kosia na wa atna asa mamemfa Nanamusi duro ye de adi guma no ma debi yes abusiafo powerful big penis and increase of sperm power Nanamusi echiremu a ye noa wutimi digu eye kokomu nom wutumi adigu eye timu nso nom na momoma ye hya ne nso se ye mfa emu timu ewa abra ye di sugar anasa milk afra enti sa na chese tim kojo to enti ne so pese wo hunu nanim onyama ewaduro we mu koko ni tin no emfa sugar emfra ho emfa ni nom ne sa na wo na abehu ni se tumi bi asin tumi bi afi amagani amagahia ni hu amagahoho sanso na eye we no powerful diabetes and stroke medicine no so sa pepe wo ya no ahwe no aye ni yie ye mpesa ye bekọ na kire no obi abeka sam enu nti na sade Nanamusi kan nsam no owi ana ma kire mu sabrofo ana maka twinsu ana maka sabe ye obi abehu ni sade aduro no esi atie na timi aboa ya adwuma de amaw nom ne sade wasi a kire mu no emfesi kire anasa milk enka ho ente sa wo hunu nani so ai koko ne so ni waste space ne so sa pepe wo ye ne na Nanamusi we num de na se eye bobo ni nyina ne be ne sen won say ya we no ya abobo no utimi di gumu a ebe nane na wanum obi wo so utimi di ye de egu wanum na wawe wo ba we na asa no wanum nsu agusu aduro wa wiase wo be obi se hwe wo fa number ni to dwa bie mu na ye nsanso enti number ni 0549364648 number ni bie 0549364648 that's my number. Nanamusi obi pese ohwe wachira kwan hefa broni beka say where is your location where are we meeting we hefa na ye wo place a wo wa say ye hia wa ye frɛ number na ye betumi aba wo yo Ghana wo betumi anya me wo bebia Accra wo ba nya me wo ba Kumasi so wo nya me Tamale so ye wo ho ye wa sunwan so wow wo bebia wo frɛ ya Nanamusi mbetie wo be fresh wo fa gu WhatsApp a metima tie because me dia awia na maybe wo be ka say maybe ma anya Nanamusi wo betima frɛ wo ya voice message a wo di mami a dia mi ye bia mi wi a metima fa number na ye dia atie aka dia wo ba wo frɛ na wa anya me ta ba ko no wo be fa call no kama adia ma wo wa bro kire so a ye di wo di email be ma ye na ye dia duro na ye dia amail adia send wo kama ande se say dia mo komanim ya ko ai ba na se say no ye Ashanti region ha na hefa na wo mi wa agona okay na eye nkran so nkran so uba
Uba shama so benye tamale susu sa. Ni nyina no ye ba ho no ne ye se ye penana Mossi akwada be kire ye. Abusuafo na sede ye nsem no ekokosi ye eno no na ye di dwumadie no ba na wie ye ane esa na enye yade enko a wo musa enene ye de eba beto ho no mo no bebre wo ho na ebre ni nti ye be hyedan so asa aba na ye na komu na wa kire ye niema na ni su ye na fe yetimi afa ya hoto e de so Nanamusi ye endi show na no I want you to give your final words to the viewers and let's end. Yo tiefo dia me be kanu Mumfa me number no. Obi wo stroke, obi wo diabetes, obi wo srightman, upetu adru a ye webi. Nema bebre, upekoko adru a srightman, obi wo oni anije, obi wo kwata sam bra. Obi wo so upadwuma wonya bra Nanamusi ni nyina ye. Spiritual marriage ye webi. Friend number no, dia me Nanamusi be yama obi a ebe yama. Die Nanamusi be yama obi a obeye na no asem na wode atudwa no na abusuafo nei ye nkomo no emu esesa kakre sanse Nanamusi he obi a wono no brofo no na wota eti ni ye twi no emu enhyeda ente ema no eni ti sade e call no na me nso mi kire mu ede maamo no ye bekoso asanso ni na di nkomo ebiemu ebra ibesanya kwan aha ne yedi mu esie di amejeso eye edwa so hema ye all the social media platform no eso macro